Talafalava o se whapoponga o talafo le radio Samoa. Wali patia whamatalanga Trump e whapere i se teimi whaatapula a i le mata upu ma Iran, mana te ena fo i whamatalanga o ta waiolo o a fia le mata upu lea i whainga whaapor kiki. Sa whailoa le CNN i se teimi wasola ia le whamatalanga se so upo Trump e le o sira le presidente i whamatalanga Iran e winga i ni waa se lua no latu tau fia le Strait of Hormuz o se tūlanga o sori aia inga o le marienga o tau fia i nei whita o inga po le ceasefire. I le panona o whaelua mai e le CNN o le tu i sauteo le atunu u le ana whasio tia intangata se toa whae le vasa nei lava i oso wha inga Israelu. Mo tūra i maile a whalamlawe o sauni eitara noanga i le vāo i tu e lua, e whaatatau le toe whao popo le teimi e tau fia i whita winga i le vāo i atunu. Whaero fo i le International Transport Workers Federation, tu sa male awhe iwa se lau o tālo sanga moni whesoswani, o taunu watu ia i lātou, mai ia i lātou lo poloka i lungo waa i le whanga i Persia, tanu mai lava na amata le taua i Iran. I Israelu to lua fita i o whalepui nei, i lo la whaaleanga ina o le whaatusa o Yesu i reitu i sauteo le panona, ma o la pu e ina ni ata i le temi sa whaatino i lea ngā yoinga, ma o whaerua i li poti ua whaasala nei fo i mo le tolu se pulu waso i whaasalanga wha militeri ma ave sea mai o lato finga. E to ono fo i hisi fita sa mata le lei i ia ngā yoinga, ai lei se ngā yoinga na lato whaia e tau fiai, o le asamania umane i lumo le vaenga le puipuinga Israelu, le IDF, le Israel Defense Force. O le suenga na whaatino e le IDF i le mata upule nei, na o lato whaelua i ua le o ngatasi ngā yoinga na whaia, e i lato wia, ma ami o ngā whaatalitalia o lato nei o fita le atunu. O matua i whaeroa le fia o le pare meo Israelu Benjamin Netanyahu i le nei mata upo. Ua fola le taitai o le Labour i New Zealand Chris Hipkins o le au lātou langolango ina fe whaatawa inga sa uloto ma initia ma le a maua i loa le National ma le Act le Numera e pasi ai i le Parlemene. Whaeroa le reida New Zealand o le fia le New Zealand First i le ngā yoinga lea ma i ta wai mo manino lava e na o le New Zealand First ta wai e Winston Peters e manino lava e na o le New Zealand First le bang whau whai e kea pe ana lofa i le atunu ma pau fo i leo le pātina te wha mua ina o na tangata no. O whaeroa Peters o le a whao peano lātou te i le nei marienga a o whaeroa fo i li pote le leiti o wha malo New Zealand le maari rio le so whaatasi po le coalition i le wha amawe o le teimi mō tālo sanga o visa ia ma awe le wha mua i se pidi e awe i le Parlemene le National Labour Modern Slavery Bill. O lo i Australia nei le au malanga le lakapi pai po le Samoa, po le Samoa Touch Rugby Team, o lo awa iai le tamirisanga le Asia Pacific Open Touch Cup lua whenua ono, wa mata lo iai le so. O awali i matama i tai o lo tausinio, ma le whaasolonga o ta alonga i le so, mo i ta aloai le au mixa Samoa ma le au malosi a Hong Kong, China, i te teimi e le mamawatu, ma o le isi ta alonga le tupawari i le Open, e whetau iai fo i ma Hong Kong, China, o le tupata mai ta i whetau i le awa Samoa ma Chinese Taipei, so ai Malaysia ta alonga le tupawari i le vanga le Open, e ta aloai ma Greece, e whaai u le whetau inga le awa tamai ta i Samoa ma le Touch Football Australia, i le tau le ono i le fiafiana nei teimi au se talia. La so momole nei o tamisanga fa nga solo imaji i sini mai to telefone nei o tatu tangata ma to tino o iai tangata Samoa i sini o lo fai malanga tu fa i le langolango ma le tapo inga i tau mo fainga ana yalo le tatu tinu o le fa tanuanga le ri fa sarala o ono ti ma le sui o le au malanga na fa i loai le president le Samoa Touch Rugby ma tiu tu le va fa fatai le langolango nei tamari i Samoa i sini sa fa o atu le langolango i so se awala ia ma o se malanga fo i le whaingo fiero na tāpeneina e maise e lata i le lua se fulu na malanga mai Samoa. Tu whatasi manisi sui mai New Zealand ma Australia ua tu whatasi ai le au. Ta misanga whatawa mai e le sa ma lo una ia fo i le mamalo le atinu i sini ma no fuanga la tatu ia lango matapo ia fo i le masi mai o na ialo ma whana wa Samoa i le whaanga tama o le lakapi pai. Talamuri o lo sa iringa mo le au waa o le waa la o loa le Mariana i ngā taifale o Saipan o whaero mai se tala wha noa noa ina ua maua le tino mali o se tasi o le au waa o lo tau sa i dia peaisi.
Wadi pasia le tio whapa malo New Zealand, o le vaa lea na sae maanga i aturu i eila au Swani, mai se le au maulu le Air Force a Amerika, na o lato mo waina le tino mariu le fiafira songa fua le vasanei. O lo Swani ane fo iai ma le Coast Guard a Japani, Coast Guard a Amerika, le Air Force ma le Navy a Amerika, ma le Royal New Zealand Air Force. O lo wha wau pia la le sa iringa mo le isi to li mo le au waa e o mai i le temi nei. Tala nara Radio Samoa mo le nei aso, soifua. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. I feel our soul, Omega Ka, Omega Ka, Sagaleta Mofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisile Omega Ka. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa i fale mai e lua i Nandi Masuva i le atulu o fiti asia siane i le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa i fale mai e lua i Nandi Masuva i le atulu o fiti asia siane i le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. Moi tu, amo. Usolela, susulu mai, mao manatuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pefa pefea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia fia i ai O solela susulu mai ma o manatu ai La Samoa le nu'u o te nofo ai Fea na ngalo atu o e leva ai Samoa o le penina o te fia fia i ai Hangi mai se matani e momoli atu ai Hoku alo fai la Samoa matalasi
Awa o le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, maloi mata. Fitilo fa I solo, wa le tau ai lona loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango lango mai, I lo utau au e te mapua. Le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. A mu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famai, Ola wale mawhai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango lango mai, I lo utau au e te mapua. No fi mai mafia, wa so ai le tau langa ua pia. E la foa ina, o ia o se tasi e lea no faina. E masa e sae, o lava e le taina. Puno masamali, le ese upu e fai mai. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango lango mai, I lo utau au e te mapua. Le uso e sauia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Mapu mai e le paolo, le whaamalu lea ua e laina. O te whiwhia lawa e tau whaatalofa male hanganga. Whaaloalo ia male nganga whaanga e tia fo I Samoa le atunu pele. E le nei fo I a strofi. Ia on site mic. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu oi lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai.
na sulungia ele masina me whaapewhea na ngalo atu oe a ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi se momoli atu ai Samoa, Matalasi Tangi mai se matani E momori atu ai alo faila Samoa, Matalasi Matamofie, le afi Pe asa vali Lona la lele Ma fōlinga e whilanua I Pe whaapewhea Na ngalo atu olo wingoa Samoa Ole penina oe ole vasa loloa Anina e se matani Samoa, Matalasi Angi mai se matangi E mamoli atu ai alo faina Samoa, Matalasi Angi mai se matangi E mamoli atu ai alo faina Samoa Matalasi Angi mai se matangi E mamoli atu ai alo faina Samoa Matalasi alo faina Samoa Matalasi alo faina Samoa Matalasi Ia, o te whiwhia lava, o mea kākoua, kākoua a makawhalelei. Pe au ke ilonga e ki a polo lenga kūre kākoua nge, a le kau a makakusia kākoua mio. Anyway, ia oi e pule mai, o le nganga whiwhia ma le nganga whaaftai I lumo le tua. O mori ai le whaaftai na ufusia fo I tātou I le whau o malo. Ai baise o le bulbuli tai o le alofa ma le anga le lei o le tua I lau soifua ngaluai, le soifua tutua ma le soifua au auna. Ia, vi ia I lava le tua, ia ma paafetai ava noa le lei tātou te wheiloa iai, o le foi o tātou toi lau lua whesila whai. Ona o le nā foi vai aso sa tō e se atu ai. E le ngā tai ngā ruenga whaale malo, o whaale lave matūtua no a whaale ainga. Ai baise ai, ia, o lava singa, e pei ona iai le tuua o le malo, ma le usui o le whono. Ia, ma wha mawai atu, I le peau wha mawai, mo le mātou tina pele o le ainga, le tō wha I aso alo, la whai a lii, le ulua I a lii, wha pale pale mata o le alofa, tū manu vau, so alo le utele la vea. Ia, I ia le atua le dei fo I aso tofi o le whaatawhiti o tiu te mawhaiva alo whiriba, na whapea o te sau matau nuu mai I le vavea nafi. Mamatua I whai se malo longa, nei petai. Ua musuia le ngango le atua sau, o wiki whapenga, o le harame o le hae sau e malolo, o le nā ua mai a tiu te mawhaiva sa whenga iai. Whamawai atu le tina o le ainga, o uso matua whawhine, ia ai mai se fo yo so paolo o te malu matau tupu ai le ngafo le nei ainga. O wo mai masani, ia ma I latou, o le ekale sia pele, ale tina o le ainga. Le ekale sia Yesu Keriso lau pa ia o asu ngatai,
Ia, mai la tau na malanga mamao mai fafo. Ona o le fia mau o le avandoa. E mauri mauai ma sa afi e tusa ai ma le aso whaapito na mātutina. Ia, o le vi ingana na i le tua, whaatulou foi, i le vādo nofo Samoa, o wale ta whatonu o le vāta ngata, le vāta puia, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le anganu. Ia, ai matua le tuu ia te utou le au whaingaruenga, tutofi le tua, i whata whaitau langa e fia, le pai sino le tala le lei ma whioi o le langi, alo le ngā lurue, whaftai le nautuli, ia ma to vai fo I le atunu, whaano no ngā manu a wā Samoa, ma ona te ta I wha le malo, o te ta I wha le atunu, ma te ta I wha le anganga, wha le ka le sia, whawhitai te talo. Nā wheatu lea I te mamtina mātutua o le atunu, tua asi te sina, whatalo whatu mo le nganga whalalo, le ia tau sa vea, ia whapena fo I la o malo, tui titi no tau, sa tanga I masilisila mai le I ai, o le fionga, ia salama tua, kome la wando, ia stasi fo I o te mali I o le atunu, ia lea sa auto silisila mai I ai le nava yaso, o mātou I fo I o mātiu te māsani, o pei o tamaiti fo le whatau talo le maketi, I le tūlanga sa iai, ia le whaafoe ina o le taunu mai o le container, sau sa o lava mai le malo, e le ngata le MAF, Ministry of Agriculture and Fisheries, whapena fo I mo le tātou SROS, ia o le pulenga o le vai o ngā ruenga whaasaian tisi masuenga whapena I to tono o le tātou o tunu. Ai maise, o le sao tā ua o le fionga le li pāremia ba minister o mata ngā ruenga ese I le au mai o le nā o le container. Ia ma papai mai a ao le fionga ia salama tua. O se ali e mai ulo to mai ma ona fo I anga va ama ia ona lai sene whaatanga ai. Ona au mai o loa mai Samoa. Ia ma whaunwhale atu fo I o loa mai fafo I to tonu o le tātou o tunu. Ai mai se, ia o le tau mawhai sa ili, ia ni maketi e au maia I ai a tātou whaatoanga o fua whaile leanga. O ngā loa o lo o ngā osi Samoa tōsi sila mai le, I le mitiafu lea, whamai a lea. Buy Samoan made products. Ia whaosofia le ngona o tātou tangata. Ia tunu I fafo, ai mai sa New Zealand ma Australia, ina ia whaatau wina o loa e ngā osi I Samoa. Ia matau e fafo ia tu iai ia se leni e mau I maketi mai atunu I fafo. Ia ona whaatalolo la ia leo pa ia masani o le atunu. I lea se tautai e toi whaagota sango le ngole iai au lea whiwhinei. Whia whaatalofa I lau whiunga sala. Whawhitai le avanoa o e tali wala au ai. Lea wha ua tā whaafsanga I e whaafonga le atunu I le tūlanga sa iai le tā ngā luenga. E te nawa yaso. Pālolo soifua maruia. Malo soifua sa vea. Ia, whaafitai. O le asa tala mai le tā container leo iai. Ia, vi e peleanga leo le tua, ona o le so tau au ma le loto nu o le malu le tunu, Samoa, poto nei au kilani, o te whaatalo whātu ma whaafelo I atu I le mamalu o Samoa, ai mese fo I tawhai fia o mai mo mai tata pokalama, ai mese fo I nei tato ainga I Samoa, whaatalo whātu fo tato sponsors, ia ma le whenga luenga tato Radio Samoa, ia le Gagaifo Faiva. Ia, ai mese fo I e watu se whawhetai I le malu le tunu, sa o mai le astonai, le watea ma le astonai on tua atu. Le I mo se langona whapea e alumia tato talo, ai widea, na tata mai le cyclone, e ai o mai lava tangata, ia o fo le astonai le watea tau saufo le malulu, ai o mai lava tangata sa vea, so o le update, quick update. Yeah. We were selling like hotcakes. O le hotcakes ale mea rea, e ile tangata na leo mai ale o tato atunu, tu mai le tupe, piki le lua, piki le tolu, pe piki le wha. Sa hei foi ia nai au nanga o le catering. Tato lava tangata nu. Sa mai foi te le lato whaatau. Sa mai foi nai ainga o lo whai lato whaalavelave. Ia sa mo foi so soania ale farmer. En fai foi na so soania tu I nei tato ainga. Ia se update atu na sa vea. Ma lua whaftai tele lava. E lau fionga sa la matua. Ai pan se foi o nisi o I tātou sa ngā lua whaatasi I lea lavasu.
ele ngata fo I isi tato local media outlets le tofai le vai malaya siata mo le tauta iai ia o le Radio Samoa ia whapea fo ia le ngai fo Faiva ma le tano ava ia whapea na fo ma le sui o le tato lupe whalele o le polokalame mai Amerika le fionga I le usori I o le male to le sunga atu le epa whaftaisua lio ia whapea na fo ia le whaletua le tua fufine pele ia mō whanua Safta tupai whaftai tele lava I le lango mai maisi lava ia manatu lelei mai lato uma sa whaia lato podcast le nawa yaso luasto na ilanga sa uto e sea mo le tūlanga e peo na lausi le fia e fo e le atunu le wha mawai atu le tina matua o le mātou wa inga ia ai au te tonu ai longa o toi tele se talo o toi sa la Ia wa te amale afa le tato container e whaftai atu le malu le atunu o le mele I ai na o le lua sto na I sa talaina I le tato container ia o le aso mua e ui lava na wha e tā le ono le au te o ona fo I sa wha sila e le uso I asiata o lai o le farmer ia so e le mawhaila na o alu ese ona lai o mai lava le malu le atunu fa pena fo I mala sto na I le o te sa malanga mai pe tangata ma wala au mai lau telefoni ia o ia ule a o walu fale a fatalia le sisi fatalia o to so wa te amale afal container ia mo le sila fia fo le malu atunu lau mana transfer fo sina se leni ma dia lo I tato le malo sa mo awale fenga fo yo o pe meni o tato o fe fatonga yo tato e transparent lava me uma lau fionga sa vea ina ne I te I o facility sesi ina I te I fo I facility sesi au fe tupe ia le tau sa o tua o umana transfer nei vaenga fo ia mo le au fe fatonga ia masta mai tupe tongele pa o le farma le alwele container male tu le container ma dia lo o le si vaenga ta ua lava I le mai tau atu lau fionga sala ele ngata o lau fionga ua masani mai ai le sene whapitoa o le whaulu fale mai o ngalwanga as an exporter and importer o loa ele ngata o loa I Samoa so se atunu ulava Ile taunu mai o le tangatalo o le afo o le container talo le nei. Ua sau sao lava mai le malo, le sros, ma le math, ma le vasosoni ane le fionga le li panemia. Ma minsta, sau sao I lima o tangata Samoa o fionga malo o whaatau waa. Ia, ma matalo na whaatauina sao tu I tangata nei lo le sau mai o, alu le whaitutoa intia, ma saina manisi tangata ese o le tātou watano. Out there was so directly to the hands of the Samoan people. That's all taltonunga I le tā ua tele o ia whiutanga inga sa whaia lau whio. Ia, e mo te whaftai fo I le tanga luenga le shros ma le math. Ona fo I o le lato fo I tapenanga ma le sauniuninga. Ia tutusa ma ia align ia tato talo. Ma le meta o le import health standard I nei New Zealand, le MPI. Ona tele fo ia mato talanoanga ma mato emaili correspondence ia sao le faspepa le sao ia sao fo le packaging yeah we won't get it perfect yeah but we did the best we could ona a mailo la I nei New Zealand yeah o lo company la le Larsier group sa mafai ona prepay ia tele o charges I le wafu yeah charges e mai tu le loli ia ma le meta o le GST so ale tongia la GST yeah e se me e sawitu yeah so I took it up on the risk that I will prepay the GST so that in makala mai ko le container yeah so mato warehouse le I le limatolu title road I mai e la pala kal taimi nei so behind the scenes e tele lava nai ngai o inga fai yeah so o le mea fo I o te fia whailoa atu I le ti le ngaluenga tele la whai whatoanga e le se ngaluenga whaingo fie ia ai mese foi la whainga luenga sa fia ngai male whamano talo valu talo ia waile wo mai la tunu ura stonai ia la umana whamal talo nana watu ala to pe pauli tu le ulo saka yeah so pose update na la fionga sa vea I le processing yeah but also for your company I'm a licensed customs broker yeah so ola open la male credentials le ala ina mawhai ona kilia mai kua ia tato o loa ia
Ia male MPI, so food importer fo ile lai senge mau te ua. Mali Le wala la na whaina na mai tua tato container. Ia, whaafitai, e tā ua tele i le whaafongafonga mai a le atunu, le whaamalosia le o stasi o mata ngā luenga fau, i le ngata o le ua whaafonga le atunu, le atu ese le mata ngā luenga o whaatoanga, mata ngā luenga o whainga Faiva. Ia, sa vai atu o lo ia, lo tā uso konsula, vai atu le pa ia maulunga, mataulangi o le tama le malo, ma le fionga le konsula. Au tele vai ia i le komisina li o fe fatawa inga li wau te lo le lei o ye tau na ngafa ma mea nei yo da so tal tu ngai ya I pesa pisis ko inga masalo ai faaftai foi le fionga a parceluele tato consula yelo le fio atu ma fata huena ye talo ya o te le o lope sa mai tau pe pomalanga ia le tato komisina ai wilia ya o le lava tau te ngalue mate ngalue fa masavea ia au wale whaafoina le tato container. A o le Gagaifo o Faiva ma le tā no awa, ma le Radio Samoa, ma isi platforms, o le alaile o mwhai ona lawi loa atu le talo. O isi nei tato ainga na o malanga mai te aratu, malanga mai Hamilton, oka, o nei tangata la sa mamaole o mai, ina mawale le free, mawale le tamai mea alofa, mea alofa. Ia wai o mai atangata tātou fesini mai, eise mea alofa. Ia, na o whamtala atu la iei. A lua pe o pepa pakeka e whaatau i o le dairy malau pepa susustasi. I te re fesili se mea alofa. Ai wilia, ona o fesili mai. Ila ngā amakalonga whaile Mother's Day special fonga le mosinka mai mea alofa pe a te le whaatau. Ia, awa e pe ala ta fesilingi o le tūlanga fo le epa o le tūtuangi o le fionga le Trade Commissioner po o le komisina o whewhataua i ngā wā o te loa le marmula mai o le tiute lea sa whaia fo i lea whiwsa la wivas fulma le tolu sa o iai le teimi lea ina ua toe lalanga mai whatau o loa e ngausi Samoa by Samoa na manufactured goods lea la wa wawai mai o ta ofu wa toe whaaola ma whaatula i mai i a le ngone e wheso swadi i fo i o tātou tangata wa o le o tonu vai na e fai ole tata longa si sila tu lava fo i le tero ata na le afionga ya au mua to o vaenga stasi fo i o to manu le tato manu sa mo le telo to sanga e vai e ua o ngā le tapo le kalame fa pe fo i masiata ma le tau te iae ua la lango mai ai le to tele i lato o tama whanau lau i loa le atunu ua mawhai ai o na whasoso ani ai e whaalata mai la ngona ma nganga o tangata. E whasosoni e whaatau le talo, ia ma fua o whaale leanga ale tātou atunu, wa e alana whai atu la utala. I le komisina o whaatau ainga, o lona tiute lea, facilitate the trade, negotiate the trade in terms of bilateral agreements, and find markets, organize, facilitate, and negotiate in good faith. E me whai ai o na whaalalata o tātou tangata. Ai o le whawhetai sili o na tāua e te aula o whionga salamatua o tātou tangata. Io ari. O le sau soli o tātou tangata. O maua lea nganga lena. O le talo lea Samoa. E le whaapolo kiki ina o na whaia. E le mumu. E le ena. E le lanu moana. E le lanu me mata. O le talo a Samoa atoa. We cannot politicize and emphasize the importance of that. Wa vela le taloma o loa Samoa. E toi tu whaatasia ai la ngona o tangata Samoa. Sa no i le tau o tele o le fo i sa vali ua momoli i le atunu. Ia, e sa o leila o whionga. O le talo le lima sutasi tato i tu malo. Lila. E le mumu langu moana langu pini kipe langu green. Ai, o le talo Samoa. E sau me le tasi o le Samoa. Ele o Samoa. I la ula wa ai, i le support mai o le malu le tunu. O pe wa mai whaatasi le tunu to create peace. Because o ka ke neutral. I'm not a politician. However, if taro is the space e mawhai o ngā maile peace i ta tangata, ai le si fo i mea, e maole seleni, that's new money into the economy. Marila. New money i nai whai whatoanga la iti, whatoata o amata, ai ngā la iti.
So in all hindsight, e uma e fo benefit uma lava Samoa. O te whaftai foi ona o lea lawai moli mailo whaanga le minista le fionga afu maono a safo. Ia ona foi o le update le whaima update atu le minista. Ia le foi whaima update foi le fionga le li palmia. Ia le lei lawa le transparent o mea uma. Ia whapea foi ma le staff o le shross. Ia ma le math. Yeah, so at the end of the day, we're here for Samoa. E kau kere o e kau wawa. O le keimi a ngafi kala kua ngafi tolu wholesalers na wala au mai. Ia o whitato wholesalers ia lau fiki ma lau inkia ma lau sainga. Ia e mga o lava le low price. Ia e o koe whaakau at a higher price. Ia e mo I lava Samoa se awanoi mo se se leni. Ano fautu atu ia lato, you're gonna kill my people. So o tai au, e malanga mai lunga lesi tamali I Fai business. So tonga. Sau mai Christchurch. E sau e whaatau ana pai lake inei. Ia mana na su e me mo il tal Samoa nea. So le ala ma fai o na avatu le tato tal Samoa. Ila lo Christchurch. Masalo le baya so fo e mo atu ele pai la te talo I le White Horse store in Christchurch. Right. Ai tatele I whaauau ia le ta whaataloanga. A wheatu se tala e whaatalofa. Mau wholofa atu I lau fionga le tiktai o le malo, te mao le atunu lau fionga le li pārmia. Ia, malo le soifo manuia. Te loa fo I o lo e mai mo mai, ma le filtua, ia, mai se fo I le fionga I le konsula o le tātou malo, I au ki lani nei. Ia, o le tatalo lava ina ia whafosia lo soifua lau le lei. Ia ma fai fo I ona toe vave ona toe tali watu I le atunu o e whengai mo tiute mo Faiva masani. There are many lessons to be learned from this container and this exercise in the experience that we have shared, through having direct contact with Schross, the MAF, the Prime Minister, and all the ministers involved in this first shipment of a container of tower. Tele le sona tāu o tātou o awina mai ai. I le whiutunga inga, ia whapena fo I whamamonga documentation, ia ma whiutunga inga I le taunu mai, le whauruwhale mai, ia e mese fo I o le longo ina o le tātou o tunu. O anisi vaenga wa, o le tāu o fo I o le bea le nei. E sau le talo mai Samoa, o mana whaatulanga mai le price. I le tā whilo inga mua, ele I tau mate, ona whapea fo leo le atunu, se vaila I mea la wali ia. Leo mai, e tau mate mai, tau fix mai le price. Ai, I le aso mua na tā whilo ai. E sawa, wata oto, le set price e te tau na ruai. Ia, o le fesili lava o tangata e le manao e whaalongo o se ito atu na watu le tau. No, le ai. O ta, iofo tātou le tau te alalai nei le malo New Zealand. So under the Consumer Act, e tau pena transparent ma advertise. So le alana e fesili mai, ia. Whengo fia lava le tali al farmer. 2 for 50, 3 for 70, 5 for 120. Ai a tele ni o 120 whaatau. E mo o toa nai mea lofa. So whapena lava le stona I le Samoa nai mea lofa. Isi nai tato ainga. But to be honest, there's no reason to hide anything. Because e lai sila fiele malu le tunu. O le tau le pepa 2 kilos. Well, 27 I le 2 kilos. Be 28. Talo fiti lea. O le talo Samoa. It's a premium taro. So te le mana o sell below the value or depreciate the value of talo. So I speak highly of kako kalo. Ia ai mese foi ngaluenga ke le kako au fai whakoanga. Mane, tupu loa la le tau o tele o le standard, the requirement with the quarantine of New Zealand and between Samoa and New Zealand, I le tau o leo le quality e te tau na tātou meet, le quarantine requirements set. E whaingo fie fo, la sautanga e mala sila wai le whapea o le container mua le sauloa ato toa uma mea uma. E te taua na iai ni vaenga fo le toa ai o mea mawhai. They are things that can be fixed
looking forward to the next move, the next container moving forward. Lala se saunonga lau fionga putapuna. Yeah. So ile taimi na tatala ile tato container. Sa ifo ina itama discrepancies. Metal packaging ile mosfata inga or ile label sipa. Mosfata inga foi wala label upside down. Alona ele le vacuum sealing o le pepa. O le siwa maasai le si pepa. So bea uma whapea. Wo uma ona o te report atu il tato mtanga luenga. It's not to point the finger. It's to address ia malama lima tanga luenga tato i Samoa. It's a tauna meet le import health standard nei New Zealand. So o te manao ia le leile saunga tato pepa, documentation, but the characteristics of the packaging. Esele tahua. Awai o me na watulunga le lau i lastonai. Those are the A grade. Te le fie whaali atu si nei talo pepa talo maasai. Ia wao pepa nai maasai ma leanga labelinga. O le farmer e toi whatahua. But in progressing ma ia ngalue whatasi in future. Lela fui uma na atu i le tato tanga luenga shros. La fui la to ngalue mole lumanai. Malo, whaftaita ua tele le whafonga tāpua i mai le atunu. O tō te pule, o lo iaina I talo lo tutoi masalo, a quarter of the container is still there. Ma le fo le atu, maua la le avanoa, I le asutona I nei. Ai, e te tai ia le tātala noanga, I opportunities ma avanoa, le lei e mawhai o na atangi ai, e maua ngā ruenga. A wao lea la, o le whaatulanga mai se isi container. E te le ngā ruenga o le valuina whaamama o le talo. Sort out le talo le titi ma le talo la poa. Packaging. E te le warehouse. E mana o mia tangata manpower e lau le talo ma mea whapena. Oko se awanoa mo le au whai ngā ruenga. A le atunu o le a maua I nai ngā ruenga e whaatino I Samoa. I le Export Authority. O le toa tele fo I o le au valu talo a se tolo. Ele fa pe tasi la so valu talo a tumur container. No. A tole vai aso, lo vai aso, tolo vai aso. O pe menina o la tongi nei na tamali I fo I o me fa mal talo. So in everybody gets a payment. Employment wise. I afa pe o le container lona lua le wato tala noa. Pe afa pe fetaui. E ui mai lava ia savea ma farmer. Wa ua farmers ia wa tapula ele whinga tato container. But there's a system in process. La fo umana ufa soa I le fionga le CEO o le Strauss, le fionga ia fiso. And e fo ile si awa le whingo fie o na whamatalo. So na tūlanga e whingo fie fo I wai oia le a valu mai le asi le au ma le po. La tua le technology, technology. So ole kako container la lea, it's more of a learning process. But okay le pointing on the finger. But la paole mea afa pe oile au regulators. Afa pe mfenga involve ke le Samoa Export Authority il me fa pe. Nga lue fa akasi male math. Le la wa pa lua le math wa vai lua le fisheries, male agriculture. I don't work for the Samoan government. I'm not employed by them. I just want to declare them. However, wa vela business man men fenga so soania tu il tato malo ma olo e mai Samoa. So ela mos fatata inga tasi market la to olo mai kilia lava last year group o le vangle o la fiong au mua ma to filau le sap I mangede o te swani fo kilia ma deliver. O la stona I fo. Sa mai fo sa launch le tu Samoa le monolingual dictionary. Sa wala o mai le fionga konsula se swani a wa fo le kilia ngo tu o tu si. Le ke pisi le farmer e prepare mo la stona. Wile na successful le launch le fionga le minister ya Kiroma. Malana o fenga luenga. Ile sa fai ole il mauta Samoa. Al mela ta wai tele. Hafta ia tu lau fionga. Ana lei fo I lau te mai. Ia mau fesota inga
na whaatala doa ele mata upu lea ma e a ngā ia se manu e whaile launch ele i tau nuu ni tus. We're online le launch. Ia le mea lutu matu e wa tusa tau tate le ngā lulue mo le malo a tate ngā lulue e fesoso ani le malo mo tātou tangata mana tua fo lea ua uma na saunoa le fionga le li palemia e le ise tiute ma se ngā luenga e toi whaia tō tasi le malo o le a apa mai le malo e le ngata i le lātou fesota inga le malo ma minsta ma te tai o le atunu ai o le a whao ngā mai fo i ma le tangata Samoa atoa Ioe, tu atu o tātou tau au, ai maise, o le au whainga luenga tutofi le tua walanga, tasi lea vaanga o te fia papai ai. Sā vai ai, le anga i mai o whaife au, le fionga fo i a pātele, le teitei whono, o le maftanga a whaife au so whatasi a Samoa i au kilani nei. Ia, ma nga i mai ei au lotu, ma fe so ni ngā luenga, sisila lai le tāwha tonu lea, i le lātou ngā luenga whai tō tonu lea, le malo, le fionga le konsula, ia malona ofisa. Le lau tele o le atunu, leo apa mai a i tātou, ma tangata lau tele, le pūlenga ma malu le nāli i ma whai pūle. Ia whapea fo i ma le tau au o fionga i le au whai ngā luenga tutofi le atua, ma le fionga ia pā. Tele sao vai e to a tele ia whai fe au. Ia ma le anga i mai fo i o nei o lātou e kālesi e whai ia le fisoson mai e whatau le tātou container. E se le matango fie le vai atu le loto nu o tangata Samoa o te whaelo atu fo i sa iei i au i fo i nei tama i maketi sa i o sa mawhai o na whaatau me le te keke pua o le whaausi o le supoesi kokoesi pai so na wala na mai o na mai whaatau le talo but na o sa langona ta tala lor maketi i nei ainga o loo whai lato pai me le whale ma lato desserts. Eo mai i le maketi whaalau loo fo i lato. Lea wisa advertise atu le taimina no atoi ia le fionga ia siata ia whapea fo i mal Radio Samoa. Na whaalau i loo uma lato. Ai le se tongi a poloka ia. It was free, but it's more e mai whaatasi Samoa. Bring them together. You know, where there's food, there's a gathering. There's a gathering, there's Samoans. Padi love. O le sila tau o le tātal doang. O le i lo o lo iai a seta i mea tau whanua ma whale o le malo. A tonu e se tai au e toi liu ele tō whafo i le fiong le li palmia ma le konsula. Ia ma whao ngā ini si o whanua ia ma a seta i o lo iai pe o le whanua le i o tahu. E o mai ei se awanoa e mawhai au na tūra i au tangata peila o tātou nei o lo tau mawhai. Ina ia ave ma tatai i centralized services uma se maketi le atunu ia mai lātou o le au ngosi mea. E o mai uma i ai i le taibiatas. Ta whewhi se tā mua tele voi loa ua tūtō tasi le maketi o samu. Lau whionga o le warehouse le stick le o tau. Tele o memwhai na whaongai le na whale warehouse. Ai mo le sila fia a whapeo whafonga memtanga luenga i e lalo vainga o le warehouse lea. E tolu vaenga e mana o mia o na whai ai le i toe mawhai o na toe up and running mua. E tauna lai sene under the customs controlled area. E tau whena lai sene lalo MPI i le approved transitional facility. O mea umaia, e le take 1 month, 2 months, 3 months. E whio lolo fo isi na whewheu. Ai wile a fa pe longo mai ta ua ele export authority po ai level mtanga luenga i vaia le trade lea wala au mai salama savea e mafai ona na Moses Sosani ona part of my business is licensing customs controlled areas and you align uma ia documentation ia male legislation le ta ua so mela na o in New Zealand Menzies isi warehouse tele wa umana lai senela to le customs control area. Ia ai wilia e te le ava noa e mawhaina tato to e whaolaina le warehouse le i tahu. For small businesses, te le palaka whaina palaka I reefers. Te le ava noa e whaina load e fo inga containers o lau exporters. Te le ava noa.
Mai e tele ia fui investment in whai opportunities in whai ona tātou ngāruru e partnerships maisi fui a tangata o le atunu o lo whai ala tō businessi and showing interest in investment I le tele o nei fasi ele maaseta le malo. O le vana tātitia ele o whai I e se fuafua. Ma le manatu o tū lava I le Melne o le Export Authority. Le ala o tā ngofi whatūlanga tu loa la ma tātou I tū malo e 5 maltasi. A le leo na whaile schedule ma le timetable. O le ta I lua I le tolu I tū malo la tu te tāpina ina mai, le tolu I le whakontaina, I lea masina, ma lea masina, whaasolo whapena. E uma le tausanga le nei, o maintain le supply, ina ia meet el demand o le tātou tunu I whafo. La so tal tununga. Is it possible? I think so. E ma whai o na tātou whaia. That's how we have to hang it nam tātou. E whaingo fie. A tātou ui atu I tātou whongwha vai. E 5 sutasi tu malo. Be HRPP, be green, red, yellow, blue. A ui atu whongwha vai. Ona talo slato fontanga mla au whewhatoanga. E ma whai whaina o le math. Yeah. E whai se lako awareness, po se lako grid search. Grid search la le walo te lo e drones, e technology ale mafia ma le shros. So, on mea lai tauna whai, fika po ai te lele whatoanga, fika po ai la watato, ia forecast le lele sustainability. I lol mele na mai ia umakoko kalo, same day, same time. Harvest umakalo I le same time. Yeah. Saturate lol ma ke ki I funga lei. Ia whakau kia I kalo. Ki ngā inga ngai kako whewhakoanga. Every day, āmal po. So if we forecast each constituency, and whai fwoi o ngā whekaui ma le whainga o le forecast o le selling. O taimina o tele ia isi, laua loe e le malu le tunu, o le masina fwou e taunu umai fwoi le container taro. Masalo le si masina o saule uru. Masalo le si masina o mwhaina saule ta amu. I mea whapea ia, ele ngata la e frozen. I'm faithful na loe I le fisheries. Air freight main tato ia. Le ile air freight le leia le alfarma le sa mo mfena so soanya tfoi. Awa fo le mainga tato olo. Me umaia, we can centralize all of it in one. But it depends for le mtanga luenga po ai fo ye who makes the decisions. Ai la fa talia tu ma uma severe mo le time me na o miel so soanya. Mai le ngatile na. Ile tu SSA ina la le o matanga lunga ni e lua. O le atata lano I pe ata fo I mai I le maro lunga nei. In this update, Trade Minister Todd McClay is flying to India today for the official signing of the India-New Zealand Free Trade Agreement on Monday. He's taking a delegation of MPs and business representatives to the New Delhi meeting. After 2 months of talks, Labour formally announced today it'll support the FTA. McClay says he's certainly celebrating, but Monday still feels a while away. I've got to get on a plane and fly all the way there. There's about maybe 35 or 40 people from New Zealand have chosen to come up themselves, and I'm just checking to make sure there is ink in my pen. National and New Zealand First's war of words between ministers has become personal, with Shane Jones commenting on Nicola Willis's weight. Jones was asked to comment on Willis, warning NZ First could join up with Labour again to form a government post-election. Jones called that a pot shot and maybe an outcome of losing too much weight. An hour later, he issued a public apology. It has been reported that my remarks were not in keeping with what one would expect from a senior parliamentarian. I shall be very mindful in answering questions in the future that don't have an unnecessarily hurtful impact on my colleagues. Westpac says social media giant Meta needs to take more responsibility as AI-generated fakes proliferate and scams on customers. It points to an article using faked-up images of Westpac head Catherine McGrath in a fictional clash with NZ First's Winston Peters. Westpac says the article was linked to Meta, which owns Facebook, Instagram and WhatsApp. McGrath says Meta isn't responding quickly or seriously enough to harmful content, which puts our money at risk.
Ruapehu District Council is establishing the Mayoral Relief Fund for the small town of Ohura. A state of emergency was declared for Ohura ward on Sunday when a heavy deluge forcing locals and tourists to evacuate. That's news. In sport, Hurricanes co-owner Malcolm Gillies has warned he'll walk away from his Super Rugby investment without drastic change. 5 months into his involvement, the board chair says the current model isn't set up for investors, players or New Zealand rugby to succeed. He's pushing for privatisation and says he won't be patient. I'm going to give it my best shot, but if it doesn't, I won't be hanging around. Rugby League legend Benji Marshall doesn't believe New Zealanders or Brits should be playing in state of origin, but won't complain if players have a true passion for both origin and international jerseys. And Western Conference champions Oklahoma City Thunder have taken a 2-0 lead over the Phoenix Suns in their first round NBA basketball playoff series. Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Siwa uanga oi oi lolo lo fa ape epe e ua loi loi suiti sua mali epe yo se poi ninoi pe yo se loi a siwa uanga oi oi lolo lo fa ape epe e ua loi loi suiti sua mali epe yo se poi. Ja, toi whatalofa ia te oe I le nai minu te muli o le tātou por kalame. Ia ma le whatalanoanga ma le fionga a salama tua kome la wano. Ia oe, I le toi tau whailo le nātulanga ia te oe. Ia ma le whamoe o lo o totoe o le vai aso nei le aso to nai. Le si a mea tā o le asala. Se tātou talanora. Langa o le tō tele o tātou tangata. E o atu lava fo le male manatu. O le wo mana whaasala watu sa o lava le tau o le tang o le pepatalo. Ai o atu lava e toi whisidi ala fo e tu e malalau papai o e lua mo le ia o le ale tau la o tatia I nā. Le fo uwha fonga mai. Te I fo ua vea mamea.
e tau whaasese ai ia matoso i tua le ngā ruenga lo whai nei. E o mailo e o pogi ma. Ma malama i le tau, le nau muna whaapi inu. E se le tau o le tau. Le fo i tue whaasisi lātu. E lua o pepa talo 5 sfuru. Tolu o pepa talo le 7 sfuru. A 5 o pepa talo i le selau 2 sfuru. So o pepa ia, tai 2 kilos. Ia o lesi tina na luatu les tonai. Whamai fo e 2 sfuru le tau le pepa talo. Ia o whatu le ai. E lua 450. Ia o whamai la ia. E le mwhailanga awe, ia o paola fasiri. E fia lau tupena ia oe. Mai 2 sfuru. Watu lau talo. Yeah, ma. You know, we're not here to penalize our people. So tu salava pe asau, but I don't mean yo mai uma oko male losfukala le. You know, it's just we're here to accommodate each other. Multaimi nei. Mal fa yo lo fa mai wa le stemi wa si o ifo tu wa ila ifa mai da fa bani nga sa ve losfukala ki. Kusanga nga kaulo swafa ma asiata. Yo fa ku se dei fa me asiata yo fa tu se sa asiata te takle le langa table i e fa atu asiata le tau lo talo. Ya le na wa fa fonga ma silambio fo ile tunu fa afte yatu ile tunu le loto al lofa. Le loto nu, le loto Samoa, o tātou fua o whaele leanga. Ia ele ia niti si tātou te. O tātou le o whaola, ia pisinisi a intia masaina. A o tātou tilo. So i le tamau a inga o tātou lava tangata. Ma fau, i le ngāruenga le whai whaatoanga, i le ala whai le tai ao, ala usu, ala seu, i le maumanga. Ele e whai ngofie. Ai a tātou tilo iai. Tātou te waai ma le maofa, ma le alofa i o tātou tangata. E fia se tupe ua e whaamamulua ma lafo atu nei talun tau ma le container lea. Mō le matanga luenga le math, ia whapea fo i le SROS. Tupe fōu ia o tau nu o i le atunu. Ia ona ua e fesili live on here. Yeah. O lewa umana transfer more than 20,000 New Zealand dollars. Wow. Ile mtanga luenga le SROS mna whaavano la ia la tope meni lau whai whatoanga. Umana whai le screenshot whai uma ia correspondence. Ma le mtanga luenga. Ia awane I fisili nia le farmer. Po whea tupe. So 20,000 plus in 2 Saturdays. Whawhe kai Samoa. Oka. I can't. No words. Ia o la stonai. Sa whaifu mal whaalifu. Sa whaalifu siya uso leo whata tol penny slate. Ia na whaatau la ita isfuta lale le whaalifu vela. Ia o isi tangata na tele whaatau. Ina mo ful me alo for fio whaalifu. Tau mawhai na la to whaalifu. Taste mo tofu la talo leo le tulu. Ia umana taste. To mai e koe meni siya pepa. Ai e tele uli na alu. Unfortunately, we don't know Fea tonu container lei uli, ma lai mix. Ai mo comments ina o vai atu e mana o mile uli. Sa o le uli is always the best with the corned beef. Ia mo isi foi comments ve sili ina fai mai pe mo se sea mo se ulu. O la sanga e alu step by step. Ta te amata le ulu. Le talo. O le container foi na o talo lava ana e tele le malu la tunu o mai fam fisini mai e se ulu e sta mu ya le fasi si la tu alta pokalam na le talo sa mola ye o le talo salani talo pingiki o le talo samsama o mal farmasina ia mal kalo o kalo sa mo kalo awasa o ye ni sa mo la fausa e upo foi o mai dei la woli o le tuangai ma ta mai fa mai le mea o ia Samoa o matua matitiva maonge o le se me o taunga tama ai la o felwa I le marketi le vai asol ne oka le me ta o le mau le tunu yo ia ma o le sila fa sidi o mai matanga tel time le mai o container ma o fesa o le talo le fatu all over the place fale a lili sa fata si umu fa solo mai le atu a le pata ia fa pe fo I Gagaifo mata utu ma le fanga ai ma se o I sa mata uma fala tai ia ma le motu tele I sa la fai e fi tele tanga te ta watu po fele ne nu ule na sa woli talo le ma le simia
E te taua nei sisi o tā ui o e wawa. Ia I lopo whera kona le container le ia iuli o whauli ma. Ile tūlanga fo le tā ua I lo. E o maila le container. A lawa I lo le apo whele I tū e langa o la e Faiva I le tunu umea no mai I talo. Pe ona o whamtala tu taimi o tea. O le container mo mua le wan ngā lue whaatasi ma tanga luenga. So for the next one in future, wo uma foi na fai se kako allocation I tonu container. Fea tonu lava I packaging o le uli, fea tonu lava le packaging o le talo, ia ma le talo le variety. But we can only do this pe afa pe tau te ngalue whaatasi. O le mele a ulatu I Samoa, o te le o aluatu masa o poto fia poto, le ai. O leo te aluatu mas fautuanga. O nei tau tala le faspepa. E faspepa le farma. E mwhai ona whamaoni ei mea umana. Ina nei te I fo I wafisilingia se si le farma. O e vai au credentials. O vai ia pepa lai pi I la wall. Ai ui lea, I come to help. E pe ona walau mai ia savia. But we don't need to be promoting this. But we're doing it for Samoa. So, a mata lava le talo, ia, toi titi fo I sau tatou sea. Au tatou sea, ia, e fautu atu le malu atu no o la au tui sea, malfai sea. Pa ula ki lalo kako kau fa mo. Please, to help our people. But there's 71 commodities e ma whainga meet le import health standard in New Zealand from Samoa. Tele le moli, tele you see, root crops, fruits, vegetables. We start with one. Kako amaka ele kalo. Ia sustain le kalo. Inga fa so sola isi kamai ploke kilaiki. And se fo I meo o loa taulima. Arty crafts, ma handicrafts, o mea uma whapena. Le ala o tau tanga I masilsila lava iai, o le a wha o popo pea, ma wha lawi lo pea, le tele o nei o loa. I le lumana I le teimi tau nu umai ai. A tātala no le titi lava I le mata upule o whainga Faiva. A tātala I ola I whainga Faiva. Mana tua e lua tua I ngā whaiva atoanga. Subsistence farmer. Tangata le whaiva atoanga la le nai toto aia mō lona lava ainga. Matau mafa I aso whaipea. O toto lātou whaatoanga. Whawhanga lātou moa, whawhanga lātou pua, o le mamboe, o le oti, o le povi, o mea umala whapena, e tua lava I eile ainga. Ai, I le wawa I atu, I le anga I lumanai, I le commercial farming, o tu ainga whanua te tele la nei pe o na tātala doi fwoi. E ei a inga, e tutu whaatasi o lātou whanua te tele, I le teimi e tas. A inga nei mawhai o na whaia ma lātou, o le au whai whaatoanga e mawhai o na ngā lulu e whaatasi. Tasi folele as a cooperation. Tu fatasi o lato fanua te tele le na ia tasia le pa u atu e whaatoa fanua nei I masini. Ina ia te le malaval supply taimi uma. Mo le anga I atu lumnai. Fo I meila utala I le mata upule o whainga Faiva. E le lewa atu nei lava. Na sao no ile fionga le li pārimia. O le si whainga le na whainei o le atu SSI. Tele avanoa le lei. Mo le sapalai o le I ana atu ia waafangota nei ia masasaa ia Faiva ina. Ma tapenai e retransit e o isi atunu. Ai le mawhai o na whaia I isi tātou ngā yoinga. Ai o le opportunity ma le avanoa le leile nei e toe e maua inga luenga Samoa. Ta pena le lei I wha mamale ia ma petu apa foi le ia peo na whaia I tuila manua. I le Starkist. Le foi ua whawhanga ma whaatu lata mai pole I le atunu. Ina I aone I toe o ma mao waa whangota foi lea ale au tautai. Ia I tua au ma le sami moana. Ia ma leilo loa tuaki. Ai wala lata mai ai pole ia o ua whawhanga I nei ia I na. Asa utaltununga. Te le foi lea ngā. O le tu SS o le matanga. Wenga lea I lo u lava taltununga le na. I tu pe fau e moa mai I leia. Masalo e se vision al palim le fiong al palimia. Monia. Ai me se le me sami. Awai le fa pena le I am faina sau. Le ita to crayfish, le ita to lobsters. Ai ona o le ia. A sau mai Samoa e le meta o le Aquamarine Families Act I nei New Zealand.
o le Aquamarine Act, ia anga i fwela o faspepa le MPI. I fwela o tama I faspepa. And o le Aquamarine, it allows only fish in the coastal regions. O tātou ia wa'awhanga, ta ile o mamao tele. So a whapea maua le tātou supply, maua le sustainability. Ia wale ia te latu o, la maule ia, la taiao, la eile ia. A sustainable le farming a fwoi tātou ia. Ma le amainga nei, e ma whai ona ta tala se marketi. I saw air freight. Yeah. On the reason why air freight, it's the freshness. Quality, freshness o lea. Ai vave moa tupe ale Faiva. So, I te titila la sisi tu in an economic growth, e ma whai ona so ale pule ia tato I tu malo. O te lor mata whai lea a tato whai pule iwa iai. Tatala no I lato I tu malo. Tatala no, find the need, fill the need. Because everyone is a farmer. Ai a whapere farmer. Ia, o le fisherman, po le fisherwoman. O le taimi nei, o lo avanoa le trade lane there for seafood from Samoa. Mana ia tele. E le ngata lai le nā. A o le whai le ina la ma whai o mene o whato anga ia. Na pau na o tua I ngā ngaifo. Sa o siasi ai le lato whato anga fo lele e ngausi mai ai ma ia le mele whai sua. O sa vali e mau tilo ai. A whaila o lo mwhai o na whai lele ia whato anga whai sua. Le fo whai le tilapia. O te ofo lava la upe a whapele ma whai o na whai a isi fi ngoto le sami. Ma mau ai sisi vai ngā. Sisi fo ia la ngā tupe fo. Ia ma whamiri ina ai o tātou te ngata le ngata I whale. Salamatua, an honor and always a pleasure to have you on board. And we conversate about the economy of Samoa through agriculture, through fishery, handicrafts, and all other developments and products. Wa tasile me ta wotele e lo. Tate man la me ta o rebranding of products of Samoa. Toi fetu na inga po ofea e mawhai o na place ai ia tātou o loa nei. Mwhai fo nei loa I o tātou tangata. Lea taimi ma lea taimi. Ai o se tūlanga manuia lea amatanga o le au mainga o le container lea. Ia, sao noanga bunibuli mai lau fionga, salama tua. Ia, o na tātou ma vai ai lea ma lea ngang whāloalo. Whaftaisa vea, ia, nā le toi whaisisila atu. O le atu e tala tato container la stona I nei. I le 5 tolu Tyro Road Mangele. Le iwa tai au na I le wha I le fiafi. E ui ai ta otu le iwa ai awhaleono o lewa nei o le malu le tunu. Ma le whama. Ma le whama. E lato le whama wha atu whali ie. Ai ta mo e atu le malu le tunu ma lato cash. Mai ia. So, we will be there. O foi le I nai tato ainga I whai lato marketi. A whape o e lelo ke po ape lelo whai pai. A fio atu. Ai e tal fitu ai o e whaaturo whali ie ke lele ka paka. No cash, no F-Pons. O le cash only wha mo leanga e le ke le kupea sa vea mal whama e whai se F-Pons. So, lea lau toe whaftai atu le malu le tunu. Whaftai le ngangai fo Faiva, I le Radio Samoa. Whaftai fo lau fionga sa vea I le amana ia mai fo neita mai farmer. Ia ai mese whaftai Samoa. Ia maua pea le ola man malo se lau fionga le palmia. Ia ai mese fo I tai ma le tato malo. Ia matato tai wha le anganga. Ia ai maua pese ola le farmer awale. Tau tua mo le tunu u le stona I le la sao. Malo whaftai o le nā ua whaifo I tua mawha whiri malai le sao doanga fo I ali matua, sala matua, kome lauano. Le ali whai whaatoanga. Le ali fo I o lo iai o na to mai whaapitoa. I le whaulu whale mai o tātou o loa. E mai se fua o whae le leanga le atinu mo mea tau lima. E mai se tau mawha. Ia e pei o nou tau. E tau tala ngā ruenga. Tau tala le whaalau I loa. Ia awa o le nae silo mi o pa awa ai fo I ai le atinu o lo whaatino ngā ruenga. E le nei fo I tamali I whaatasi ai. Ma se fisoso di atu whaatau waa ma le vai vainga. A le au whai ngā ruenga a le Radio Samoa. Ma pena fo I le ngā ngai fo Faiva. Ia e mai se fo I o le tātou tāno awa I le asto nai. Ia e mai se fo I le au ranga fo I le tō whai le vai malaya ia siata. Ia ma le tauta iae, ma le sunga le ia tau ma le whiunga ia fui maono. Anai Martin, anai.
Mana tua, 5 ma le tolu, Tidal Road, le anga i atu I Balaiola mga whanga I le asto nai. Nā wasi le fia le atu nu. Io, o le tala pelo io fo io istanga tol tatu tul tinganga I loe le se F-Boss. Ala ua ko fwai ngā le kāt le mele I. Whako anu io lok lo sumu ma se singa. O sue men go cash go koe mai. Ai mun via tele. Ia le whai ungo le deiva aso la tātou whenua I le asto na I aso. Nei, ia, o le tala le nā ma le anganga whanwalo Samoa, tātou whenua I. Ia, pā tātou toi fo I mai le malolonga ona ua le maua se avadoa, ma le tamaitai o ati mai le Henderson Cars, ai a o whai a se malolonga le tamaitai au te loa. Ia, ale tania le telefoni o lono winga, o lae pisi, I le whaawasenga ina fo leo kon kalate ia ma le finance e whaatawil ta awale lea to ina ma lelo matua le mea ta ua le nā o le pisi ai wala au I le telefoni I le ise tongi o waru se lau fitu tasi toi fo I mai pia mai ale malolonga popo o le nei O le porokala me o le ngā ngaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva I le atulu o fiti asia siane I le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama I laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Avia maua sosa, Omega Ka. Ia maloi moa, Omega Ka. Sabale tau mo fie, Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitifitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisi le Omega Ka. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame leimo o he talo whala. Amata ni tau sanga lua o luto. O whaaleanga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lolonga mai matangi I male a whao kapiriela. O le mautonu ma te memea tangata umala. Ona o le tele nau. O mea tō tino o tangata o whaanga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo'i I tangata. O sa ili, ma fasili pēr ma sa ili se tali, pe aisia ma sa ili se fōr pa whita uli. Whaatalo no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo, soma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha, la tau te awa o mai ia te oi. Ma manu whelelei, la tau te wha ilo mai ia te oi. Tau tala I ele, e a o mai ia te oi, e wha amatala mai fo ia ia, o le sami ia te oi. Mai tau le pupo ngā o yopo na le ai, se poto le larolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai te ngau yo. Whailo mai e yopo, a o tātou whisili pēr, aisea I o le global warming. A whemai o le loa e manu mai wha, o manu where lei o I o le samu, le mafu anga o whaalawe whaanatu. Na whai e le tua le larolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo I le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le la uele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia le lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma lofa
I lau whanua na whaia le tua mo tātou. Wa manatua ele lei mo. O le ese tātou pu funeral directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātou pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Sola le fafine a chia ina o icha se mea aleanga o le faalu maina le se cho alua le aima se tupe na o le changicha amilo la alo sule sa o ai lava le se cho ya ina siri le alo felo o formina se anga o vade no ina e titina se sa ale le kalema le fangu masima o yo e suga ya oi no uno nanu a chia oi 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 ce le la basura
Ja, toi whatalofa ia te oe I le luas fulu midu te mulibuli o le tātou pole kalame ngā Gagaifo Faiva ua mawhai o na awina atu ia te oe ono lango mai. Tātou whale mai fau ia lua I tonu o fiti I Nandi ia whapea fo I suva kawtai atuai ia li fo mai. Parvish Kumar, Dr. Sanchit ia mole tō telo isi fo mai. Ia maise ai, ia o le fionga ia atoa mafuai upolu tai akui. Le li I teu o loa o nei fale mai te tele. Ia whapea foi le fionga ia lua I pou o malo. Christine Finau le ataua. Tā ua ia o ia foi au o nanga. Mai o te fia e whailo le whonga tia ia te oe. O le vai aso na sei mawai today, aso sfulma le ono, o le masida le nei o APR. Na saindia alo ia ai le whengainga, I le vao o whale mai nei e tā ua, o le Pacific Specialist Healthcare Hospitals, I suva, Manandi, I le malo fiti, sa mātou iai le saininga o le whengainga, a iai le ata le nā, o lo tau silsila atu, a mata atu I le ia le atau sa vea, ia o le sui o le ofisa o le lawyer sili whapena fo I male te maita e o sina o ofisa sinia na o lo ia mai le ofisa o le lawyer sili o le malo the Attorney General's Office so tuai male li pule o le o whale mai umana e lua Parvish Kumar ia e mwise fo I le fionga le minsta o le soifua malo loina Honorable Minister of Health le fionga ia Honorable Paawau Salu Alofipo. Dr. Sanchit, stasi o li fo mai whaapitoa. Sa ngā lue whaatasi male fo mai Professor Dr. Satu Poitea Viali o Samoa. I le whaatino ina o tonga whaapitoa o le fatu. Ngase o le fatu. Heart surgery. Ia whapena fo I le ngase oncology. O treatment for cancer patients. Ia a o le tumaitai o lo tupito, Director General of the Ministry of Health. Ia le tumaitai ia June
Scanlon Louis, le pulasili o le mauta ngasi matotua. O se tae o fou, ia mai o se amatanga fou, I lalo o le fionga le li pare mia, le te mao le atunu. I lona tali tonunga, ma le launga a le fionga le li profesa o le fatu. Ngase o le fatu, ia honorable asiata satu pa itea viali. O se mea o level te tau o na whaatino I Samoa. Mai, ele ngata la o le a whaatino fo I Samoa, I leisi ono masina. Ai o le a whaua wai o na tu inatu o tātou tangata e ngase o le whatu, ia ma ngase o le cancer. I whale ma I whaapitoa le nei I tutonu o le malo fiti, le atunu o fiti, e lata mai. Nai lo le ave mamao o tātou tangata I le atunu o intia. Ma o mai eil to tele ua maliliu. Ma le whaatonunga le coroner po le pule o maliu. E le te tau na toi te talaina le pusa pe atau nuk mai I Samoa. Ave sa o ale whanua tatu ma le tunga mau. Ia e tele ala tangata la tau te whasiringia le mata upulea. Po ai tonu le le pusa o ti wale ale mwhai o na wha mawai. I tangata sa pele I o la tau loto. Ao le au mai. Ua maliu. O isi ele I tau nuu intia au maliu. Ala le nao le tāu o tele, o le taliaina e le malo, o lea fo I tu ua lalo, ai mai se, mai tama whanau o le atiru. O isi tangata I o atu nei whai ia whiutanga inga ma Samoa. They are only agencies and salesmen, salespeople. E o tu fo lele whaalata ai o tātou tangata ma le malo, e ave mamao intia. There is no guarantee. Ele ngata le mamao na. Ia te matuala ngona le nganga whaaftai I le atua. Ina ua tali mai le malo, le fionga le li pāremia, le kāpeneta tau wala mai I le minstao le soifua malo loina. O le tae au fau lea, o le fionga le li pāremia marana minstao. Ina ia se swinga, mo le anga I luma, o le soifua malo loina, ai mai se lava. O ngā yoinga, mata o tonga, ia matonga fitinga, o ngase whapitoa nei e lua, o ngase o le fatu, ma ngase o le kanesa ua tele ina mali liwai o tātou tangata. Lau pule lea lau e fionga le li pārmia, whapefo I lau e fionga le minsta, o le soifua maloloina. Lau e fionga I le Director General, pa o le pule sili, o le matanga alwenga o le soifua maloloina. Ia le fionga ia I le whaletua ia June Louis Scanlon. Ia e maise fōi. Ia o le ofisa o le lo ia sili. Ia o le tā ua le nā. Ina wa tau lau o le wha moe. Ia o le anganga monia. O le sila tutoa. O le tātou wali pārmia o le minsta. E le whaingo fia ai lea o le tong fitinga o ngase o le fatu. Ia e maise fōi le kānesa. E le ngata le nā. O le toi visosani atu ina ia whaalelei a tili. Ma wha popo atu nisi masini mo le dialysis unit. E lau ua siasi atu le dialysis unit I le vai aso na se ima vai atu ne. Se anganga sili o na whanonoa. Iwe. Sa ufisili atu. E le whaletua o lo vaia ia le ofisa ma le unite leo le dialysis. Oi nei leina te umile leina. E ta oto I lunga o falafala ia nai tina, mātutua o tina laiti o tina whiololo. O lea le leina lea. Ai whamai. O le leina o tina o lo o whaatalitali o lātou wawanoa. E uma mai leisi masini, whaama mātoto, whaato amau o le awanoa o leisi tina. Pela tala oi talo fai inai tina ua fa solo atu I le masini. Ole vainga fa no le na ia te lava ia na o. Ai o tono o lo ia I le ngona fa no fo le na I le totelo te ta I le atu. Le la ua matala ia senga le tai au fo le dei. O le fa tino ina ai o tautonga o ngase o le fatu male kanesa e me se fo I o le fa o popo atu nisi masini mai le company le nei o whale mai e lua mai fiti
O le si vaenga silin ta ua. O lo o iai le Memorandum of Understanding ia pole kon kalatse lea. Ma whale mai nei fiti. O le fisoson ia tu ina ia ngao sia i to tonu lava o Samoa. Ia le whale nga osi e le o kisene. Ma sini wha pitoa e nga osi e le o kisene. A wā tasi lea whawhita auli o lo whea ngai ma le soifua malolo ina. Ma le matanga luenga. O le lava o le o kisene. Lea lai o na tātou whaatalitali. E le whaia se tau tonga se i vanga na ua mō maise o kisene mai tuila. Amerika Samoa. Ia, whawhtai le tua. O le anga i lumanai. O le soso ni atu a le Pacific Specialist Healthcare. To mai whaapitoa e ngā osi ai le o kisene e fisosoni i ngase matong fitinga mata o tonga e mana mi ai le o kisene i to tonu o le atunu. O le foi asa foi le nei. O le wato e lau manu ia le isi ingoa e winga i le mata upu o le hit and run na maliu waitu au malatino whaasavalu. Ioi. Le ingoa o le tangata lea sa au pese pese atuai i le amatanga. Lea la, ua au whaafitaia le tūlanga ua toe tō fia ai le fionga le li i inspector te ta i leo susue. Ioi. Inspector Leo Lavea Fatau Malama Awawa. E avea ai o le pule sili o le matanga ruenga o leo. I le vaenga le ua whaingoina o le Cyber Crime Unit. Le vaenga tonu lea e whea ngai masu enga. O sori ngā tula fono e whao ngai ai le teknolosi ma le platform o le social media. Telefoni, interneti, o ata ia o lo o whaasalalau nei, o talanoanga, o i sa o pese atuai, a o lea la ua tula i mai le fionga ia lio, la vea whaatau malama na te whauluulu i le ofisa lea e lafo uma i ai. Whaamatalanga e winga, i le solia o le tulafono o le tau whaaleanga, pa o ni soli ngā tulafono, e a fia ai whaamatalanga o teknolosi ia ma social media platforms, o ata e tapue o telefoni, mana tua o le maliu o tu au. Sa o ta talo atu ai i le ofisa o leo. Pe a whai lewa la o tau mana na o, e su ele ami o tonu. O lola, o le ngā ruenga le nāma le tiute, a le au whaasala lau. E fesoso ni atu le mata ngā ruenga masu enga leo. E ta watu i ate utou le mea le mātou te pepese atu ai, ai maise na pese atu ai le i atau sa vea. E le ai amasistinga ta whaasala lau, na whaia le ngā ruenga le nā. Va ai le pou o le Digicel, le telefoni. Va ai le pou a le Vodafone. Na e tutu i vaitele. I le po na tupu ai le wharavelave. So se teimi e tupu ai se wharavelave whafua se i whapenei. O le tangata na tupu ai. E popole. E panic. Ma, tau mawhai loa e whaafso tai seisi tangata e siri o na vāvāla lata i ate ia. A le o sona uso, o sona toa lua, o se leo, o se whaife au, o se wō mamai, o se tua whawhine. So somebody is bound to panic when an accident happens that costs somebody's life. I sang this song over and over in the last 4 years. The abstraction of all the phone records, the data of phone records from the Vodafone post and the Digicel post, because they will have undoubtedly recordings of who made the call to somebody that night, and one name has resurfaced again. Te ala o whai atu ai loa i alio.
Io, ka o iai Samoa. Wha malo ma wha awhitai i le lotu tele ma le ono sai i mea leanga sa tupu ia te ia na i una wha malo lo i nai o ia. Mai lana ngā luenga. Ona e whapea. O le private investigation lea na ia whaia. Whapea na whatonu i nātu e le sunga e lauli a avema min staili avema pale bia le nā vai tau. Lea na mafua i nei ia mōlianga ia o le tau fau ina ia whaasese ni moni mau. Ai tu wa iai i se tangata. Sa upese atu wai. Tasi ale mea mawai o le telefoni lea. Ma wha maunga i lunga o le pou lea. A le Digicel and Vodafone. Ele pepelo wha maunga na. E loa ai ma le numera le tangata. Loa ai ma le teimi na wala au le tangata. Pena wala au i sona to lua. Lea le teimi o le wawe au lea. Lea lau au whai atu ai nei. Ele le awhionga ele li i pule o le Cybercrime Unit na whatuina. Ele Australian Federal Police. O lea mai whamumunga na. O ai tangata ia ona ia telefoni ia i lunga o whamumunga. O ai le ngoa lea o toi laumunu ia le taimile nei. E le tangata na wala au mai le pōle na. Ina ua tupu le whanawelawe. Ai tali atu le tangata i nei New Zealand. Dea la tātou o le suenga le mali o tu au. Ua uma le conspiracy theory lea. Na whaiei mōlianga i ala auli. Whapena fo i a Leo. Whapena i a whapule ai. Malisto tolu Lisa Marie. Lisa Schmidt. Whapea fo i Samuelu. Malona to alua i a Sivai. La tātou nofo lava tātou whatalitali la ia. Le otanga i sao lava iai. The head of the Cybercrime Unit. E au mai ai se whatananga. Mai i se whamasino. Po se le stala. E o ai e au mai uma whamaumaunga na. Wanti la ia. Pea no whai atu. Nā la on the tuu la utau fo no le mata upulea. Ona sa o alofa atu ma avea fo i o se nganga fo i lea se i whaafile mū le mata upu. Ai se ialo i le suenga o isi moli mau of conspiracy theory. O i foi, la tātou i loa umaya le telefoni a le tamale o Samuelu. Tolo. O isi feso ta inga na whaia i lunga le telefoni a le tamale o Samuelu. O ai ni tangata na tala noa i ai. Nelo le am toa to i mata le tala a toa. Ia pūwhangoto le mea lea. Ia alo maila ia lea. Tā pena le lei maila ia lea. Nā umano whai atu. Ma whautua ina. O lau tala le nā. If we want to get somewhere, anywhere, about the leads that were provided by Lei Ataua Severe of Gagaifo Faiva and the Tano Awa in the last 4 years, let's go back and find that. Now, you have the power, Lee Oliver, to do so as the head of the Cybercrime Unit. Who was there? You will be located and be found standing there at 3 o'clock in the morning. What are you doing there? And who did you call? Why did you call? All of you. Ia le nā. Nā lau te tete nei vai ma whaatalitari po ai lale i ngole na lau manu ia mo au pese atu ai lava ma pese atu ai lava. Ia, o le tā ua le nā. Ai o te whaawhetai. Ua toi tau ambi o tonu wina. Le fionga ia Leo la vea whaatau malama au awa. Leo was found not guilty in the conspiracy defamation case. And I spoke with him while I was in Samoa. Yeah. Congratulations, my brother. Lau tō whai le Leo le tū. Ia, ma le tūlanga ua toi whafo i ai oe.
e whaatino le ngā ruenga le nā. And I'm asking you, on behalf of all Samoans that are concerned about this case and to bring this case to closure, Leo, subpoena all of them. You know, bring them to the front, to the forefront. Ina ia mawhai o na whaatala no ina tangata nei. Mai le toi mawhai fo o na toi alo ma pepelo tangata nei le mea lea wā. Lea mai nei a lātou telefoni ma wha mau maunga o tala no anga sa whai le po. Lea o le a whaato atalia ina lea. O se talo sanga ma se tangi atu. Langa fo ili mana o leo leo whai le mea lea. We were giving you leads. I was giving you leads for this investigation, and you should be grateful. Leads if you really wanted to find the truth. And God Almighty's truth. Yala le tia wali ia pe pese nei lava ma alo whanga ele mata upu nei mwha ngā maile suwafa ma malu o le atua. Fe mai e ufi ai. Leo le ato e ngana mai maa ele mea lea. La le tala, ma le sau noanga le fionga, i le tamai tai wha masino. Honorable Judge Talasa Atoa said to Lauli, now it's the time to make sure that no stone is left unturned. Langa o mai lunga maa, se o mai lo ata tau te tala mai. Se o mai loi nei la loi nā. Se ai ei o kou ye kou ke kala pepelo mau fiufia ngai mea. Umaronga ai e loi ilo. Ea. Ia le nā. No nofo la ia ma whaatalitali le teimi. Tu ia tuwai lau whai tutoa. Ia, o lea. Ua au manatu ai. E toi whaata oto atu le mata upu le nā. Ina ia nofo si le fia le lei ai. E le tala whaapitoa lava e fia momoli atu. Le nganga whaafitai i le e fionga ia le malu whaito anga mau hunt. Malana polkalame kota ma le whaleo. Whaafitai le tua i le avanoa sa tātou whelo iai. Ma le whaalo alo maa walunga. Sa whaalia ma whaatino moa unei. I le malanga atu i Samoa. I le tua ai o le malo e le tina pele o le ainga. Mamori atu le nganga whaafitai oka o kai. Lo taunu wantu. Tali whaaloalo mai le fionga le whaalolonga le swafa. Mao ia fo i lea o le ripule. O le whale tali malo lawi loa ia Samoa. Whaafsanga i male marketi le Moa Tonga Hotel. Le Moa Tonga Furniture. Le Moa Tonga Machines for Hire and Transport. Le fionga ia Salam. Ia po le fionga fo i le whaalolonga le swafa ia lupe matasila. Ma le whaletua ia tango moa misa. Uli atu le nganga whaafitai i le whaaloalo mawalunga. O le avea fo i o le whaavanoa mai o lea fo i whaletali malo lawi loa. I lea tunuu e no fo ai mo sino vai temi. Le ngata i le matango fia o lea fo i no whanga. Very convenient to any places, to town in APR, to the market, to the shopping area, local stores, so se mea. E tū la lata, e whaaftai le whaatamali i male nganga whaaloalo. Sa whaalia, male lofa tu rai, male au mafola, tau mafa, male whaaloalo mawalunga. I lau fionga. I le li pule o le tātou whaltan malo, o le mea la mali en. Ua tumu nei le whaltan malo. Ai, sa vali mea lesi ulungali, e o mai Brisbane i Australia. O mai lesi ulungali, e o mai Salt Lake City, Utah. O sa vali ulungali, ai tū le tamaititi, e valu tausanga le matua o le tamaititi. Ua uungutu le tamaititina o tiltilo mai, o le uta safa i atu i lumao. O le nofoa ma le laulau. Wala au loa i lonta, mama lonta, na, Mom and Dad, come back.
Look what I've found here. Ia sa vali mola ile e tol tamaititi. Famaile tala ale tina. What, son? Famaile tala ale tamaititi. Look. Savea le atawa is sitting there. Liu mai lo ma leo ngari. E loa mai le tamaititi e valu tau sanga le matua. I lo whaatau waa o lo nofo atu i lumai. O lo potu. Au mai lo leo ngari. Ua mātou feo tai le lofa ma le anga le lei foi. Ia. Ma whai mai. Wala le i loa mai a. Ai ofo i le loa mai. Sia la tama. Whaku e maka ka mai kiki le porkalame. E mai leo ngari. O mātou ma lava ma le whanau. Mātou te mata ma mātou tali e atu. I taimi ma o le porkalame. Ia, na la, whai mai ia. O se isu atu ia. Ingoa o si ulungali. O le fionga ia Sala, May, Sala June, te vanga Mose, ia ma te vanga from Brisbane at the Moatonga Hotel, celebrating te vanga's 60th birthday. Ia, whatalo whatu. I le matua whtelei a te vanga. Manuia tele le whamna tuino le onos fulu tausanga o lau soifua. Tautua ngalue au auna. Ia mamalanga mai ai le ai ngā sala. Ia ma le au te vanga. Vai atu ia e fio tuala malona fale se fulu whapea fo i sala malona fale valu. Matua whtalai ma le launga e siwai e leo. Te vanga ma vai fale ma le mamalu ia sale mulianga. Ma lofa aftai lo tau anga lelei. Aftai le lofa tula i e ala i selendi. Ia, ma le lofa faalia i lea lava asu. Ia. No nofo le na wapei wa au mei a fo i lea. Ma au nofo i fua ma tali i tupe o le anga lelei i mea lofa atangata. O tupe Amerika, o lea ungali, o tupe Samoa, tupe Australia. I le lofa whaso tangata, i le vai o se tautua, le au i a Samoa. Ai ua o tau whafola i o tau a au. Mo o tau alo lofa mai. Ia sa alta la se o tinana whai. Vai. E mulmuli atu le tau au tau ngā ruenga ia te tau iaso o lumana. Ai au te iloa. Wa o manuia ono o ngā ruenga alo mātou tina. O mai leo sautala, ia ilato umana malanga mai Salt Lake City, Utah, Los Angeles i California, nisi mai Alaska, Canada sa tātou wheloai. Ia avea le motonga hotel, mano whanga autu ia ia tātou tā whaonga i le lumanai. Mai loai. Ia tasi fo i lea ta mali i la lango. I le ngā luenga ale malo fau o tulai mai nei. Ia le fionga le li pāremia. I le lauli ale mali o toa. Honorable Prime Minister, le lauli ale mali o toa, le uatea lupe matasila. Schmidt, after yatu, i le whaanoalo mawalunga fo ia lau o fionga, i le li pāremia. I le peau whaamawai, a le tinao le ainga. Ia, na sua tuai fata ma le whalitua, ma le mamalu le ainga li, i lau o fionga. Tāwhitai i lau maau, ma lau manatu mai i le vai, ia, ai mai se fo i lo whata waa. I se au nanga le lava mo le atunu. A ma lo whaftai atu i le tōtele o li whaipule o le mautafono ma le palemene o Samoa. Whaftai atu i lau fionga lo au keneti ma le whalitua. Whaftai atu i lau fionga, ia manatua mai. O whaipule i o le chapipi. Lau fionga
Honorable Lea Ana Ronnie Posini ma le faltua le no falo ma le ai ngali au tu falo alo mavulunga lau fionga ile li o le tu ma le toto o le tu le to fa ia la vea lau a forasa Paulo fa pe foi le to ina matua le matua na tongi le tu mua o au lau o fionga le ftelenga ia la vea na toi alofa le toi ulu teio lo o yaili ilo tātou ainga i le fale pau whai sula mai e whinau afte atu lo tau alofa tu lai ma le au mafola e le tai uma ia tala o le peau wha mawai o le tina mau te tonu foi o se tala lea o le a wha mawina le tala wha solopito fitu ma le afa i tu la le umi o le family service. Aisea. O le whaitau se lau ma se lau o tangata malanga atu i fafo. Mātou te le a inga, mātou te le so tino, pe so toto, pe so o iwi, ma so pau. Dei se so tanga. Ai i le lātou vale alofa. E fia sa afi ai le aso le mātou tina, ma wha matala ni me mana tua ai lo mātou tina. O pāanga tō tino ia le mātou tina. O lana vasenga, o tamaiti nā o onga ia te ia. O le fia whaitau wafe maafe, o tamaiti nā ulu fia, ma ulu fale mai i te tonu o lona potu wa onga, e peo no o watu i la o mori mau. E tolu au a inga o lo tina. O le fale, sa ia tausia ma foai i mātou, ma o ai i mātou, our family home. O le si ona ainga, o lona potu a onga. Her other family was her classroom, with thousands and thousands of students that enter her place, her room, her classroom. They came from aboard from miles of oceans apart. Ia, a le tulanga le nā sa iai le aso. Le ala landa na mātou whai atu ai loa. I le li e kopo ma le tiktai o le sauninga, wha malulu atu. Ta tala le avanoa ma le vai fale ina i atu ina atu le avanoa. E le te tongi pasese o tangata nei. Mai, i vasa e fia. E taunga tā pasese. Ma le ala na. Wa mātou tufa, lo mātou tina, male lalo langi ato ma Samoa. We have shared the gift from God, our mother, with Samoa and the whole world, from different countries of the world. So why not share this common space with them, giving them the chance to bear their testimonies. Whaia lato mori mau. Ia fo ili tangata, a ua wha malia ina lona loto ma lona nganga. Ile wha alo alo tā ua wa tui nātu mo i lato. Wha wau tai au le tātou purakalame ono le tātou teimi. Ua tā walunga atu ai le nganga i fo Faiva. Ai whaftai Samoa, i lau tāpo inga ma lau tatalo, ina ia maua ai le lo tele ma le mawhanawhana. Malanga atu ai i lea taimi. Wha mawai atu i le tina sili o na pele. Lea tātou wō, i nisi o tala i lea soa tai au, e tā walunga i ai Faiva o le dei vai aso. Ia ma whaftai atu ai fo i le tātou. Major sponsor le ngā ngai fo Faiva, le Pacific Specialist Health Care i Nandi Masuva. Lea ua tātou whaipaanga ma le malo tele o Samoa, ma le matanga luenga le soifua malo lo ina i Samoa. Masaini ai se whianginga. Mole a ngā i luma. O le tai au fau, mo le soifua malo lo ina. O le tai au o le fionga le li pāle mea, le sunga le lauli a le mali atoa. Ma le minsta, o le matanga luenga le soifua malo lo ina. Ma le whainga malo, o le whātutua i le atua Samoa o tas. Pamangalo se leo le auna, tātou whi loa i e tā walunga le ngā ngai fo Faiva i le aso atai, au nei ngalo ia ki o irka ko kalo i le sko ngai. A ea, lima sifu maritolu Tidal Road i nā i mangele. Ia, tutiti a whafsanga i lei, ia, malai ola mga whanga Convention Center,
I le astona i tale i tu lai valu ua tatala le tātou container malanga mai Samoa. Ioe, tātou whaia se ngā ruenga le lei. Ia awa tātou whai whātou anga i lo tātou tunu, a mai se thou wosing o loa. Ia manuia tele le nei a fiafi i tari ngā sua, whapea fo i osi ngā tauranga. Mo moe, ma tō whawha, ma le atua, ma afu i le ia afu, le anga le lei ma le alofa o le atua. Ala wha i le aso a tai au fōringa i le atua. Mo moli la au i whonga. Ma fusia i le whau o malo. Via tele Samoa, le atau savea, ma le tō wha, ia seu manu Francis Ioane, soifua ma ia manuia.